Nadam se da to mogu učiniti. Dijana, Hajde, Dijana! Možeš ti to! Ona to može. Da, Ona to može! Isuse, ovo je prestrašno. Hajde, Dijana, hajde u vodu. Dijana, možeš ti to! Hajde, Dijana. Možeš! Hajde! Hajde, Dijana. Padni. Pa padni, Dijana. Ajde, možeš ti to, ajde. Šutite. Ajde, možeš. Dijana. Možeš ti to, Dijana, ajde. Ali je teško. Ajde, Dijana, ajmo. Ajde, brzo, Dijana. Možeš ti to, ajde, polako, nećeš. Neće pasti. Ajmo, Dijana, ajmo. Neću Možeš pasti. ti to, Dijana, ajmo, bre, Dijana. Ajde, Možeš ti to. možeš. Blizu sam pobjede. Hajde, Dijana! Ajde, Dijana. Možeš ti to, možeš. Kej, jesi li vidio to? Učinila je to i Dijana, i Julija, i Gigi. Ako i Nastja to učini, onda smo u gabuli. Moramo natjerati Nastju da upadne. Zezat ćemo. Da, bravo, Dijana. Ajde, Nastja, sad ti na redu. Ajde, Nastja, nemoj me izneveriti, nemoj pasti. Nastja. Zadržite se. Ajmo, Nastja. Idemo, Nastja. Ajde, Nastja, možeš ti to. Ajmo, Nastja. Ajde, bravo. Ajmo, Nastja, bre, ajmo, možeš ti to. Treći. Ajmo, Nastja. Možeš, ajmo, Nastja. Što ako upadnem? Ma nećeš upasti, što ti je, ja sam prešla. Ajde, Nastja, idemo. Hajde, padni. Ne boj se, ako ne uspješ, bacit ću te. Ajde, A onda možeš dolazi ti to, na red ajde. Gigi. Hajde. Ajde. Hajde, Nastja. Oda, hajde. Možeš ti to. Ajde, polako, možeš. Držite. 1, 2, 2,5. 3. Pobjedili smo, daj 5. Fu. Ne, zapravo, dečki, nerešeno je. Troje ste uspjeli, a i nas je troje. Da, to je fair. To je okej. Ne, Nastja nije uspjela. Ej, dečki, pričekajte, uopće niste pobjedili, imamo drugi krug. Samo što će stepenice biti postavljene ovako. Stepenice biti postavljene ovako. Da, Možeš ti to napraviti. Ko ide prvi? Hajde, Kostja, ti! Ajde, Kostja. Hajde, dečki, učinimo to, ne? Hajde. Čiji mobitel zvoni? O Bože, to je moj telefon. Čekajte me, molim vas, nemojte početi bez mene. Hajde, brzo. Djevojke, pa vidite, ako danas pobjedimo, vaš će automobil biti naš cijeli tjedan. Halo, Nastja, gdje si? Ovdje imamo natjecanje, već igramo. Što? Gdje? Nastja. Dečki, u nevolji smo, nevolja. Što, dosta izgovora. Ako ne želiš ići, samo reci. Ali nema izgovora, čujte, zvazvala je Nastja u nevolji. Nešto se dogodilo, nije imala vremena reći što se dogodilo, isključila je mobitel. Dijana, što je rekla? Što se dogodilo? Gdje je? Dijana, što je rekla? Gdje? Što se dogodilo? Uopće. Pa Nastja me nazvala i veli kao Dijana, pomozi mi, ja joj velim kao što se dogodilo, ona kao drvo me zgrabilo. Okej, Dijana, kužim. Tvoja Nastja nije željela doći ovdje, pa to je dobro tak. Uzimamo auto. Dijana, zar ne misliš da ti je Nastja mogla lagati? Na što, Gigi? Knopa nikad neće lagat, uvijek je iskrena. Čekaj, Dijana, tren, što sad predlažete? Artom za ne shvaća, sad moramo ići i spasiti Knopu. Znate što, dečki, ako ne želite spasiti Knopu, spasit ćemo je mi same. Da, pomognut ćemo, mi smo njezini djevojke, prijatelji. idemo se spremiti. Pa dečki, vjerujete li njima? Kosti, kako im se može vjerovati? Oni se ne žele igrati. Ne budemo ostali ovdje, ne? Idemo skupa. Okej, svi u trg. Idemo. Djevojke, pohitajte, bježite. Da, idemo, žurimo. Mislim da trebamo pitati da li ju je netko negdje vidio. Pitat ćemo odmah. Ima ljudi, Ajde. Bježite. Čiči, gdje si pošla? Idemo se ljuljati. Gdje ćeš? Gdje si pošla? Hajde, Nastja, zaljuljaj me. Gigi, sad ću te zaljuljati tako jako, želiš ići pun krug. Uznemirit ću te, neće uspjeti. Djevojke, idemo. Jeste li ovdje se došli ljuljati ili potražiti Knopu? Brzo, krenimo, pretražimo. Pa ljudi? Ne postoji ništa što bi moglo ukazati da je Knopa bila ovdje. Moramo ju potražiti. Moramo ju negdje potražiti, ne samo stojati ovdje. Moramo. Idemo, djevojke, siđite s toga, idemo potražiti Knopu.
Dijana, ljulja ćemo se samo minute, onda poći tražiti tvoju Kitty. Isuse, doista mi se ne ide tražiti tu knopu, bolje ostanimo ovdje, ha? Ajde, siđi. Hajde, moramo ići. O, ja to ne mogu. Ne mogu ni ja. Ne mogu više. Gdje je ta knopa? Moramo ju potražiti, dečki, nemojte odustajati, idemo. Dečki, to ovdje tamo? ima netko. Doista, to je neka osoba, hajmo nju Da, pitati. to je netko, bježimo. Čekajte, molim vas, stanite. To je bilo. O, bako, smijem te nešto pitati? Ej, zašto si me nazvala bakom? Ja sam još mlada, što želiš? Ajde, pitaj već. Mlada dama, oprostite, postavit ću vam samo jedno pitanje. Pa jeste vidjeli jednu djevojku ovdje, ona je nekako mala, ima kratku kosicu i zove se Knopa. Ona je naša prednica, razgovarali smo na mobitel i stvari u tome što je razgovor bio prekinut. Da, možete misliti, rekla je da ju je drvo zgrabilo. Kakva priča, ne. Da ga tražite prijateljicu, ne? Pa mnoga djeca su se ovdje izgubila, mnoge stvari su ovdje izgubljene. O, bako, oprostite, mlada damo, možete li mi reći gdje je to drvo koje otima djecu? Što će se dogoditi ako vam kažem? Reci mi ako već znaš gdje je drvo, možemo ti pomoći da pređeš cestu. Ili ti možemo ići u trgovinu. Dobro, idite u kupnju svoje baki. Hajde, zabavi me. Ako me dobro raspoložite, onda ću vam možda reći gdje je drvo. O, dobro, a kako te možemo zabaviti? Kako? Plešite za mene, plešite, napravite mi neki hupa cupa. Hajde, čekam, Ajde, mi ćemo pjevati, a Gigi će plesat s dečkima, može? Okej. Da, u redu. Idemo. Hajdemo pjevati onu pjesmicu. Aj, Gigi, Gigi, daj. Hajde, Jedan, Gigi, dva, hajdemo tri. plesati. Aj, Gigi, daj. Aj, Gigi, Gigi, daj. Digi, 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 daj. Aj, Digi, Digi, daj. Aj, Digi, Digi, daj. Digi, Digi, daj. Aj, Digi, Digi, daj. Aj, Digi, Digi, daj. Aj, Digi, daj. Aj, Digi, Digi, daj. Moj, tako smiješno. Digi, daj. Stop. Pa dobro, bako, sad smo te nasmijali, sad nam reci gdje je to drvo. Da, pokažite nam put. Ja nisam baka. Dakle, u redu, idite tamo, pronađi prvi znak. Kada riješite značenje znaka, da će vam se savjet kamo dalje. Isuse, kakav znak? Bako, hvala ti, moramo ići. Idemo. Da, hvala. Bako. Prestanite me zvati bakom, stiknut ću vas! Pa ljudi, ovo mi djeluje kao pravi smjer. Blizu smo tom drvetu. Dijana, kakav bi znak kakav trebao znak bi biti? trebao tamo biti? Da ne znam, mislim da ćemo saznat kad ga vidimo. Ok, idemo. Dobro, idemo. Moramo pažljivo tražiti i dovršiti ovu potragu brzo. Pohiti, ne smiješ zaostati. Dečki, čekajte, eno znaka. To je Šta znak. je to? Feed me. Što je to? Da li itko zna šta to znači? Dečki, to znači nahranite me. Mislim da u ovoj ruci moramo nešto dati za jesti, ali ne znam, nemam ništa. Imate li što? Nemam niš. Nemam ništa. Nemam. Da, ima nešto. Pogledaj Ajde, u pogledaj u torbicu. svoju torbicu. Hvala. Skrenite desno. Da, bježimo. Ajde. Idemo. Ajde. Znači, našli smo već jedan znak, još moramo potražiti. Ajde, idemo. A, moja noga, dječki. Gigi, što se dogodilo? Pa dogodilo se to što sam iščašila gležen, zar ne vidiš? Gigi, moramo potražiti knopu, a što budemo sada učinili Ajde. s tobom? Uzmi ju u naručje i krenimo. Ajde, uzmi ju. Dečki, ne smijemo gubiti vrijeme, idemo. Ajde. Idemo. Artjom, hajde, drži se. Hajde, Držim dečki, se. pokitite. Daj, Gigi, ne viči. Čekajte, to je znak. Gigi, zašto uzdišeš? Dosta ti je bilo jahati nas. Dima, neudobno mi je. Artem ima koščate ruke. Hajde, stavi me za vrat. Da, aha, Gigi. Ići ćeš pješice. Prestite da svi šutite, prestite se svađati. Ok, ovdje piše pomozite mi, što znači da mu treba neka pomoć. A kako možemo pomoći ovoj modroj ruci? Pa ne znam, moramo spisati skupa. Dečki, mislim da je treba blizu i da je knopa tu negdje. Što čekamo? Potražite pažljivo. Ajde, požurite svi. Gigi, Hajde, hajde. hajde. Hajdemo. Sustigni nas.
Dakle, djevojke, požurimo. Pa Vesna se umorila u Umorna uvječu. sam. Stigut ćemo brzo, sigurna sam. Evo, pogledajte, ovdje ima puno drveća. Gdje je ona? Hajdemo provjeriti svako drvo. Djevojke! Vidite! Mislim da je to drvo koje je ugrabilo Knopu. Da. A gdje je Knopa? Hajde, požuri, požuri. Hej, ti nespretna Klado, gdje je naša Knopa? Reci nam odmah, hajde! Gigi, stani, Gigi, zašto Gigi, vičeš smiri se. tako? Pomozite mi i reći ću vam gdje je Knopa. A drvo, kako mi možemo tebi pomoći? Ti si veliko, mi smo tako mali. Da, Jaje je zakopano ispod mene. Iskopajte ga i razbijte čipić od jajeta. Ovaj čipić čini moj život bjednim. Što? Ja je ispod drveta. Julija, tebi je rečeno da je ovdje jaje, dakle ti moraš kopati. Da, hajdemo Ajde da kopati. kopamo. A Evo, kako s ovim ćemo štapom. Kako ćemo kopati? Ajde sad kopajte tim štapićem. Hajde, kopajte. požurite! Ajde kopaj. A, Jeste ga našli? da, otvori ga. To je čipić. Moramo ga slomiti ga. Dakle, drvo, pronašli smo čipić. Trebali bi ga slomiti. Slomite čipić i viknite. Slomili smo čipić, sada je ropstvo prekinuto. Jeste čuli, Škvadro? Hajde, Nastja, ti slomi čipić, a ja ću napraviti čaroliju. Slomimo čipić i ropstvo je prekinuto. Ništa se nije desilo. Pa gdje je tvoja Knopa? Hej drvo, moramo li čekati? Da, dosta je bilo. Gdje je Knopa? 3 drveta rastu iza mene, jedan grm iza njih. Ali taj grm nije prazan, u tom grmu je vaša Knopa. O, hvala ti, Hajdemo, idemo. hajdemo. Hajdemo, brzo, grma! Škvadro, Knopa je ovdje! Knopa! 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 Pronašli smo te! Knopa, naopako, pronašli smo te, tražili smo te 3 sata. I povredila sam Glacian zbog tebe. Dečki ne mogu otići, drvo mora biti slobodno. Pa, Knopa, je li to ono drvo, ono strašno tamo? Da, to je drvo, da. Jao, da, to smo drvo već... Da, slomili smo čipić i sada više ništa ne povređuje drvo. Da, idemo. Što smo te našli? Molim vas, pretplatite se na moj kanal i lajkujte moje videa.